Sada, za vreme praznika, sa jedne strane imamo prazničnu euforiju, osjećamo čaroliju, a sa druge strane imamo prazničnu depresiju. Zanima me kako vi kao psiholog objašnjavate ta dva stanja. Jeste, mi imamo dosta krajem godine, da kažem, praznika, imamo katolički Božić koji se slavi 25. decembra, zatim Novu godinu, imamo pravoslavni Božić koji je 7. januara, imamo tu i dosta dešavanja, što pričam za našu kulturu, za naše područje, određene i slave i događaje, imamo i srpsku Novu godinu i jednostavno ti događaji nam nameću da mi budemo sad raspoloženi, ta tradicija kupovina poklona jeste negdje došla, da kažem, onako sa zapada, nametnuta je, to ranije nije bilo tako, kod nas drugačije se slavilo i moram da kažem da to stvari neki pritisak kod ljudi. Zato što sad i tu su u pitanju i finansije, ali isto tako da li mi uopšte i moramo toliko sad da budemo srećni, zato oko, na primjer, dočeka Nove godine, da se tako slavi, da se proslavlja i onda je to stvarno problem za neke osobe, moram da kažem. Praznična depresija definitivno postoji, znači izdvaja se od drugih vrsta depresije, moram da kažem, nastaje u ovom periodu kada su praznici, iz kojih razloga. Prvo, praznici nas podsjećaju na osobe koje nam nedostaju ili kojih više nema, koje smo izgubili. Zatim mogu da nas podsjećaju na određene događaje koji su bili neprijatni, a dešavali su se baš oko ovih datuma, oko praznika, ali isto tako imamo i ljude koji dosta rade i jednostavno oni od stresa i od drugih stvari i problema beže u rad. Ovo su specifični praznici kada stvarno, da kažem, većina ljudi ne radi. Rade određene službe koje stvarno moraju da rade, kao što su bolnice, policija, ali druge ustanove ne rade. I onda njima, pogotovo ljudima koji su zaposleni u određenim kompanijama, kada spajaju te praznike i određeni broj dana, pada teško kada ne rade. Jer oni onda, ono što izbjegavaju kroz rad, da misle o određenim stvarima koje ih muče, jednostavno im se sada nameće zato što su kod kuće i što imaju više vremena, a oni to izbjegavaju. Ali postoji i druga stvar, da je to doba godine kada ima manje svetlosti, što je povezano sa lučenjem hormona, što isto može da dovede do depresije. Tako da ova praznična depresija stvarno postoji i specifična je za ovo doba godine. Isto tako imamo i porodična okupljanja, gde nekad su neki odnosi i narušeni u porodici, a mi moramo da se viđamo sa tim osobama. Naveli ste razloge, a koji su to simptomi praznične depresije? Znači, tu imate to neraspoloženje, jednostavno pad tih, da kažem, voljno-nagonskih dinamizama, da mi slabije izlazimo, više spavamo, ne krećemo se toliko, zatim može da bude jednostavno da smo i manja i aktivnost, provodimo više vremena, možemo da kažemo slobodno da li će to biti gledajući televizijski program ili na društvenim mrežama. Isto tako može da bude i prikriveno da dosta i jedemo, da kažem, da imamo emocionalno prejedanje i isto tako ako imamo neke određene reakcije da je prenaglašena ta, da kažem, neka radost, može maska da bude za depresiju i to može mnogi da zavara. Koji je to dijapazon intenziteta i ozbiljnosti koju praznična depresija nosi? To je već do stručnjaka. Znate, kada osoba se osjeti tako i kada zatraži pomoć, i predlažem da svako zatraži pomoć ako se tako osjeti, tu se može vidjeti i razlikovati da li je uzrokovano ovim određenim događajima, dešavanjima koje su u decembru i januaru, ali ako to se ustanovi da kod osobe tako traje duži period, onda govorimo već o nekoj drugoj vrsti depresije. Da li će to biti depresivna epizoda, da li će to biti, da kažemo, depresivno raspoloženje, ali mi imamo i, da kažemo, neke teške oblike depresije, endogene depresije, to već bi razlikovali svakako na prvom mjestu psihijatar koji daje dijagnozu, uključuju se određeni lekovi, ali isto to može i da utvrdi sertifikovani psihoterapeuti i psihologi i uputiti, naravno, ako je potrebno da se uključi neka terapija kod psihijatra.